Kuble yapi baro sha kane ka video translation. Kane ka day kalanong ka banang kong jongka beginners level 5 English to Hindi and Khasi translation. Kibadan jingmut banang sngo bahaya page nado pasdang hado bukot kane ka video kadang bapin sngo tho batip yaki meaning. In English, hello, welcome to the restaurant. In Hindi, नमस्ते, रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है. स्नाभा हाका हिंदी नमस्ते, रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है. In Khasi Kublai, pedang snobha yapi sha ka restaurant. Kan mabhai kane haka English, hello, welcome to the restaurant. Kabum haka Hindi नमस्ते, रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है. हाका खासी पट कमुट खुबले pedang snobha yapi sha ka restaurant. In English, please have a seat. Please have a seat. In Hindi, कृपया बैठिए. स्नाभा हाका हिंदी कृपया बैठिए. In Khasi, snobha shong. Snobha shong. Kenmabha ladha pikwa banong yanu daka English lene daka Hindi pakin shong dependong kumne daka English please have a seat. Kabomba daka Hindi कृपया बैठिए. Haka Khasi pat kamut snobha shong. Please have a seat kamut कृपया बैठिए. Haka Hindi haka Khasi pat kamut snobha shong. In English, can I see the menu, please? Can I see the menu, please? In Hindi, क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? कन्माभा हाका हिंदी क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? बट लदा पिदे कंtai de penogumne क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ? कन्माभा लदा पिदे कंtai de penong daka हिंदी कुमने क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ? In Khasi ngala banpeg ka menu kan mabha lada pikwa banong lane lada pimut banong daka English lane daka Hindi ba pikwa banpeg yaka menu tepenok ne daka English can I see the menu please kabomut haka Hindi क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ बट लदा पिदे कंtai tepenok ne daka Hindi क्या मैं मेन्यू देख सकती हूँ haka Khasi pat kamut ngala banpeg ka menu. In English, here is the menu. Here is the menu. In Hindi, ये लीजिए मेन्यू. ये लीजिए मेन्यू. In Khasi, shim kane ka menu. Kenmau lada don ki baong yepi lene lada pikwa banong yano shim kane ka menu. Lene lada don ki baong yepi shim kane ka menu daka English lene daka Hindi pinong lene kinong yepi kumne here is the menu daka English daka Hindi kinong kumne ye लीजिए menu daka Khasi kamut shim kane ka menu kenmau bha here is the menu kabumut haka Hindi ye लीजिए menu haka Khasi pat kamut shim kane ka menu. In English, I would like to order food. I would like to order food. In Hindi, मैं खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ. सभा हका हिंदी मैं खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ. बट लदा पिदे कंtai te penangkumne daka Hindi मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ. Sngabha daka Hindi lada पिदे कंtai te penangkumne मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ. In Khasi ngakwa ban order jingbam. Kenmabha haka English I would like to order food. Kabumudaka Hindi मैं खाना ऑर्डर करना चाहता हूँ. बट लदा पिदे कंtai te penangkumne मैं खाना ऑर्डर करना चाहती हूँ. Kabumudaka Khasi ngakwa ban order jingbam.
In English, I want rice and dal. I want rice and dal. In Hindi, मुझे चावल और दाल चाहिए. Snabha haka Hindi, मुझे चावल और दाल चाहिए. In Khasi, ngakwa kaja ban utai. Kenapa haka English, I want rice and dal. Kabumba haka Hindi, मुझे चावल और दाल चाहिए. Haka Khasi patkamut ngakwa kaja ban utai. Kenapa lada don kiba ong ye pi lane lada pikwa ban ong ye ki ba pikwa kaja ban utai. Tadaka English pen ong ye ki kumne lane kin ong ye pi kumne I want rice and dal. Daka Hindi kin ong ye pi lane pen ong ye ki kumne मुझे चावल और दाल चाहिए. Kabamudaka Khasi ngakwa kaja ban utai. In English, I would like a glass of water. I would like a glass of water. In Hindi, मुझे एक गिलास पानी चाहिए. मुझे एक गिलास पानी चाहिए. In Khasi, ngakwa shiklat. Kenma bhai kane, haka English, I would like a glass of water. Kabamud haka Hindi, मुझे एक गिलास पानी चाहिए. Haka Khasi patkamut ngakwa shiklat. I would like a glass of water. Kabamud haka Hindi, मुझे एक गिलास पानी चाहिए. Haka Khasi patkamut ngakwa shiklat. In English, I want tea after food. I want tea after food. In Hindi, मुझे खाने के बाद चाय चाहिए. Snabha haka Hindi, मुझे खाने के बाद चाय चाहिए. In Khasi, ngakwa kasha anda la dabam. Kanma bhai kane haka English, I want tea after food. Kabumut haka Hindi, मुझे खाने के बाद चाय चाहिए. Haka Khasi patkamut ngakwa kasha anda la dabam. Lada kiwe ki mut ban ong ye pi ba ki kwa kasha anda la dabam la ne pi kwa ban ong ye kiwe ba pi kwa kasha anda la dabam tadaka English pin ong la ne kin ong ye pi kumne I want tea after food. Tadaka Hindi pin ong ye ki kumne la ne kin ong ye pi kumne मुझे खाने के बाद चाय चाहिए. Kabumudaka Khasi ngakwa kasha anda la dabam. In English, the food is very tasty. The food is very tasty. In Hindi, खाना बहुत स्वादिष्ट है. Skabha haka Hindi, खाना बहुत स्वादिष्ट है. In Khasi, kabang bha ka jingbam. Kama bhai kane haka English, the food is very tasty. Kabumbud haka Hindi, खाना बहुत स्वादिष्ट है. Haka Khasi pat kamut kabang bha ka jingbam. Kanma bha lada don ki baong ye pikumne, the food is very tasty. Daka English, kabumbud haka Hindi, खाना बहुत स्वादिष्ट है. Haka Khasi kamut kabang bha ka jingbam. Talada pikwa banong yikiwe daka English lan daka Hindi baka bang baka jingbam de pinong kumne daka English the food is very tasty. Kabuma daka Hindi खाना बहुत स्वादिष्ट है. Haka Khasi kamut kabang bha ka jingbam. In English, can I get the bill, please? Can I get the bill, please? In Hindi, कृपया बिल दीजिए. Snabha haka Hindi, कृपया बिल दीजिए. In Khasi, snobha I kabil. Snobha I kabil. Kanma bhai kane haka English, can I get the bill, please? Kabumud haka Hindi, कृपया बिल दीजिए. Haka Khasi pat kamut snobha I kabil. Can I get the bill,
प्लीज कबुम ढका हिंदी कृपया बिल दीजिए हाका खासी पट कमुट स्ंगोभा आई कबिल in English thank you in Hindi धन्यवाद धन्यवाद in Khasi Kublai Shibun Kama bhai kane haka English thank you kabumut haka Hindi धन्यवाद haka Khasi pat kamut Kublai Shibun Kanmau lada don ki bong ye phi daka English kumne thank you kabumut haka Hindi धन्यवाद haka Khasi pat kamut Kublai Shibun Telada pikwa banong ye kiwe Kublai Shibun daka English te penong kumne thank you Telada pikwa banong daka Hindi te penong kumne धन्यवाद haka Khasi kamut Kublai Shibun nga kermen scam ba phila nang bat phila sngo thoka to kan elang ba kan ka video te ya kabam ta tang hang ni hi ngan second bat phi ha ka pat ka video shushu sape yakini ki video bat practice na ka por shu ka por khanang ba phin la bat sngo thuk loi so take care of yourself and keep on learning